S tobom sam. Priprema za zabavu je jedna od glavnih faza. Lice treba biti svježe i njegovano. Slažem se s tobom, Betty. O, to je strašno. Ovaj prištić treba ukloniti što prije. Vau, to je ono što je potrebno. Ovaj list aloe pomoći će mi ukloniti prištiće za nekoliko minuta. Djevojke, hajde, to je odličan trik. Vau, sada možemo napraviti masku baš tako. Liv, moje lice tako sjaji. A što ona ima? Oh, cure, ovo je moja maska i čini se da je vrijeme da je skinem. Wow, moje lice je tako hidratizirano. Zahvaljujući aloji. Ali, obrisat ću višak ručnikom. Ručnikom? Pa, kako želiš. Mislim da možemo nastaviti s izgledom. Stilistice, mogu li te sada vidjeti? Trebam šminku i stiliziranje za zabavu. Hoćeš li napraviti prikladan za mene? Naravno, draga. Nema problema. U redu, baš tako. Prstohvat šljokica i vojila. Ispalo je prilično dobro. Nije loše. Oh, wow, prekrasno je. A šminku ću napraviti sama. Roza je moja omiljena boja. Oči bojimo tamnim strelicama. I ne zaboravite na usne, naravno. Dodat ću par svjetlucavih detalja svom izgledu. A ti moraš zablistati na zabavi, naravno. Spremna. Jess, je li to ono što radiš tamo? Šminka za zabavu. Što misliš? Pogledaj, jesam li stvarno lijepa? O ne, ti si klaun. Bojim se klaunova. Je li stvarno tako loše? U redu, dobro. Je li sada bolje? Uplašio si me! A što je s mojom kosom? Pobijelila je od straha. O, ne brini. Imam kreativno rješenje za tvoj problem. Samo ga trebam pronaći. Oh, evo ga. Uzimamo šampon za kosu. Izdisni ga. To bi trebalo biti dovoljno. Sada uzimamo štapić od flomastera i istisnemo boju u šampon. Dobro promiješaj. I sada nanosimo boju na pramen i omotamo ga folijom. Baš ovako. I tako ponovimo sa svim pramenovima kose. U redu? Moraš biti strpljiva. Jesi li sigurna da radiš pravu stvar? Ja se bojim. Budi strpljiva, Liv. Ne brini, izgleda da je sve spremno. Vau, sjajno. Pogledaj to, tvoja nova boja kose. Ne mogu vjerovati. Stvarno izgleda sjajno, Jess. Ostalo je još par detalja na tvojoj slici. Ova biserna traka za kosu je baš prava stvar. Što mislite, ekipa? Oh, čiji je ovo psić? Tako je sladak. Dođi ovamo. Oh, čekaj, je li nešto krivo? Oči me svrbe. Kihnut ću. Ne mogu si pomoći. Što nije u redu s Jess? Mislim da ima alergije ili nešto slično. Dobro sam. Imam malu alergiju. Kažeš malu. U redu, ne brini. Pomoći ću ti. U redu, dodajmo malo pjegica. Pažljivo nacrtaj strelice i našminkaj usne. Par nakita bi ti sada baš dobro došao. Evo, izvoli. I to je savršeno. Tvoja alergija ti je zapravo pomogla. Hvala, Liv. Ma nema na čemu. Ne idem na zabavu u tome. Stilistice, odaberi pravi izgled za mene. Bit će gotovo. Samo sekundu. Pa, ne to. Ni to. U redu. To je to. Malo je otrcano. Dobro, onda Pa, nije loše. Ali nije savršeno. Što je ovo? Apsolutno ne. To je istina. Sviđa mi se taj. Gospođice, što je s plaćanjem? Pa naravno, izvoli, zadrži to. Pa, to nije to. A što kažeš na ovo? Ne, nije to što sam htjela. Čekaj, mogu li pogledati u taj ormar? Tamo sigurno ima nešto. Au. Netko, molim vas, pomozite mi. Hvala. Jedva sam izašla. Zapravo je moderno. Jess, što nosiš? Konac sviri. Čekaj, izvući ću ga. Pazi, Liv. Ne, nisi to trebala započeti.
Već sam zbunjen u ovoj niti. Gotovo sam gotov. Uf. Oh, ne. Liv, stani. U redu, to je to. Zbogom, koncu. Oh, ne, ovdje su mrlje. Mislim da je to previše. Slažem se s tobom. O, Jess, nemoj plakati. Smislit ćemo nešto. U redu, da vidimo. Ne, previše sportski, previše svjetlo. Oh, to je zapravo nešto jako lijepo. U redu, Jess. Samo pričekaj malo. U redu, ne mogu disati. Pa, kao što znaš, ljepota zahtijeva žrtvu. Dušo, nemoj se onesvijestiti. Da, budi oprezna. Oh, što to vidim ovdje? Nadam se da nitko nije protiv toga. To je sjajan dodatak tvom izgledu. Nekoliko završnih poteza. I to je to. U redu. Spremna si. Kakva slatka slika. Liv, ti si oličenje glamura, a zadivljujuće tijelo u briljantnoj slici je jednostavno neodoljivo. Djevojke, vrijeme je da osvojite plesni podi. Idemo. I sada je vrijeme za zabavu. DJ je već pustio glazbu. Idemo, dečki. Zabavimo se, ljudi. O, ovdje je glazba. O ne, moja je puno bolja. Da. I evo dolaze djevojke. Wow! To je sjajno. Wow, nove kraljice zabave. Nevjerojatan izgled. Da, sve je o nama. Bok, dečki. Wow, to jednostavno nije moguće. San cijelog mog života. Pa, ona je zapravo cool. Moramo se upoznati. Oh, da. Dolazim k tebi. Da. Obi oprsti, pomakni se. Što misliš pod pomakni se? Oh, da, to je samo san. Toliko je hrane na stolu. Oh, spreman sam pojesti sve. Tako ukusno. Čekat ću ovo tako dugo. Oh, pa izdrži, zgodni. Nitko nije protiv toga, zar ne? Tako je ukusno. O, ne. Jess, molim te, nemoj pojesti sve. Što? Oh, pa, valjda je u redu. Da, pa neću više jest. O, ne. Jao, ne vidim ništa. Ah, ko je ugasio svjetlo? Uključi glazbu! O, ne! Nemoguće je čuti! DJ, učini nešto! Hajde! Zašto se svi čuče? O, kakva buka! Ali ne brini. Tu sam baš na vrijeme. U redu, možeš ići sada, prijatelju. Bok, bok. Očisti podove. U redu, bilo koji tehnički problem može se riješiti vodom. Upravo tako. Vidiš? Rekao sam ti... Nema više buke, ali gdje je glazba? O, ne brini zbog toga, jer sam nekad bio DJ, a sada ću vam pokazati pravu glazbu. Idemo, ljudi. Oh, wow. Izgleda da je neočekivani gost spasio dan i zabava se nastavlja. Pogledaj kako svi plešu. Wow, to je tako zabavno. Oh, da. O, to je tako divno. Aj. Ovo je smiješno. Pogledaj to. Sviđa li ti se? Pogledaj moj novi ples. Bok svima. Zovem se Jess. Nova sam ovdje, a ovo je moj labubu. Napravila sam to sama. Želi li netko igrati zajedno? Jesi li ozbiljan? A to je užasno. Gubitnik si. Makni se s puta, gubitniče. Pogledaj što imam pravog labuba. I ne samo jednog, nego 5. I sve je na mom slatkom ruksaku. Kako lijepo. Je li to pravi labubu koji imaš?
Dođi ovamo. To je ono što znači pravo. I za razliku od tvog, ne visi na ruksako. Nosi mene. O, vau, samo pogledaj to. Sveta majko. O, ne. O, nisam mislila da će biti tako bogatih djevojaka u ovoj školi. Jadni Labubu, zašto ga vezati? Idemo, prijatelju. Pomaknimo se i pokažimo svima. Oh, ne, Labubu, ne idi. Hitno moramo smisliti nešto da ga oslobodimo. Da vidimo što imam. Moj doručak. Odlomit ću poklopac i baciti ga da razbije lanac. Kao da bacam frizbi. Svi se maknite, idemo. Pazi, što? Što je to strašan zvuk? Što nije u redu s lancem? Oh ne, moj Labubu. Tko je to učinio? Mislim da sam uspio. Ne, nisam. Jupi, slobodan sam. Hvala ti puno. Spasio si me. Sada se mogu vratiti kući svojoj obitelji. Jako su mi nedostajali. Dođi sa mnom, upoznat ću te. Sigurno ćeš im se svidjeti. Što? Kamo? Što? Kamo ideš? Moj si? Pa, zbogom. Vidimo se kasnije. Bog, moli, želiš li da ti dam jednog od mojih? Ne trebam tvoje bebe. Pa dobro su. Ajde, nemoj biti tužna, draga moja. Ova škola je pomalo neugledna. Siromaštvo je posvuda, a zabava je prikladna. Nema elegancije i dobro. Dopustite mi da vam pokažem kako stvarno bogati provode svoje slobodno vrijeme. Nećeš to vidjeti nigdje drugdje u svom životu. Udariš loptu štapom i to je direktan pogodak. Nećeš, shvatiti. Što je to bilo? Da, napokon vani. Hej, gdje si, huliganu? 99, 100. Čekaj, to nije moja lopta. Čudno. Igrati golf u školi? Kakva strašna stvar za napraviti. U redu, ali prava ljepota zanima svakoga. Evo mog kozmetičkog seta. Počnimo s očima. Neka nanesem ovo sjenilo, zatim dodam malo tuša i nekoliko pjega. Napravi mi usne i ne zaboravi na puder. Oprosti, mislim da moram ići. Evo mog ormarića. Da vidimo, knjiga za test iz matematike. I tko to treba? Nisam je volio u srednjoj školi. A ovo je nešto sasvim drugačije. Volim skejtanje. Zahvaljujući tome, svi su mislili da sam cool u mojoj prošloj školi. Pogledaj kako to radim. A sada moj prepoznatljivi trik. Da, gledaj sve. Baš tako, još malo i... ne! Kvrago. Mislim da je to učitelj. Ne, param! Jao, bolno. Ne smiješ skejtati u školi i ne pravim iznimke za nikoga, čak ni za nove. Uzmi svoj udžbenik i idi na nastavu sada. Svi u razred, vi ljenčine. Brzo, lekcija počinje. Ne, gospođice Phoebe, ali možda ćete napraviti iznimku za mene. Što je ovo? Novac? Pokušavate me podmititi? Ne mogu biti podmićena. Idi sada na nastavu. U redu? Trčim. Svatko se može podmititi, samo je pitanje koliko. Biste li željeli ovo, gospođice Phoebe? Što imamo ovdje? Dijamant. Dobro je da imam dovoljno snage da ga jednostavno zdrobim. Idi na sat. Nemojte da vas učitelj čeka. Pa, djeco, naš sat počinje. Mislim da je vrijeme da idem na sat. Dakle, djeco, danas svi pišete test, a za pokušaj varanja odmah ću vam dati 2. Bez rasprave. Vaše vrijeme počinje. Mislim da me nisi čuo. Počni ti. Da, naravno. Pa, trik s novcem nije uspio. Vrijeme je da upotrijebiš rezervni plan.
Dobro je što sam ga unaprijed pripremio. Imam listu s odgovorima u svojoj cijevi. Samo je trebam uzeti i vojila, imam dobru ocjenu u džepu. Tako sam pametan. U redu, vidim metu ravno ispred. Varanje. Neću dopustiti da se to dogodi. Je li postalo hladno? Ima li nekoga iza mene? Ne, spasi me. Rekao sam ti da ću te odmah oboriti zbog varanja. Nastavi, čistitam s jedinicom. Mrzim matematiku. Pa, moj plan B je puno jednostavniji i provjereniji. Hej, Štreberu, želiš li zaraditi nešto novca? Da, naravno. Novac. Napiši test za mene i brzo. Kakva gnjavaža s ovim testom? I olovka se slomila također? Gdje je moj ruksak? U redu, to nije to. Ni to. Kečap. Nije ni čudo da sam ga uzeo iz školske kantine. To mi treba, a negdje imam i kist. Dakle, samo ću to označiti kečapom. Da, uspjelo je. Točni odgovori su označeni i spreman sam. Vrijeme je isteklo. Hej, Štreberu, gdje je moj test? Daj mi ga ovdje. Čekaj, što? Jedinica? Je li to šala? Što si učinio? Ma daj. Bez šale, draga. Jer ja sam učiteljica. Ne bih ti dopustila varati, sjećaš se? Ne možeš me prevarit. Pa, prema rezultatima, svi su ovdje gubitnici. Ne, zapravo, netko je bio odličan. Evo tvoje A+. Wow, hvala ti. Kakav ugodan osjećaj. Au. U redu, idi i odmori se. Hvala ti. A ti, hajde. Na posao. Nakon sata idem na ovu prekrasnu probu svog benda. Pa ti si najpopularniji dečko u školi. Hej, dragi, idemo prošetati sa mnom. Ili sa mnom. Počastit ću te nečim ukusnim. Bok, stvarno želim doći do svog ormarića, a ti blokiraš put. Da, naravno. Izvoli. Hvala ti. Moja skateboard. Zaboravio sam da je slomljena. Zašto mi se smiješ? Jadna Jess. Možeš uzeti moju skateboard. Ne mogu to popraviti. Čekaj sekundu. Evo, vidiš, imaš novi dizajn. I to je sada tvoj skateboard. Izvoli, stvarno bih volio vidjeti tvoj trik. Wow, hvala ti. Tako si ljubazan. Imali smo sreće. Uvijek imamo rezervne planove. Dečki, idemo se družiti. Počastit ćemo vas. Bit će zabavnije bez njih, zar ne sam? Mislim da si u pravu, Jess. Čekaj, nije škola, nego neki klub za spojeve. Hajde, uskoro idemo na sat. Wow, Melissa i Jenna donijele su 2 ogromne kućice za lutke. Kako divno. Ali gdje su same lutke? Evo ih. Djevojke su spremne popraviti ove kućice i učiniti ih savršenima. Jedna je zlatna, a jedna će biti srebrna. To je sjajno. Krenimo. Da, već znam što želim učiniti. Ukrasiti svoju kuću kristalima. Raspršimo ih po cijelom krovu. Wow, sjaje se na suncu. Također sam pronašla savršene srebrne okvire za prozore. Wow. Sada objesimo balkon na krov. Savršeno. Pogledaj to. Što je to za buka? Wow, to je bilo brzo. Ovo je moja dostava. Evo nekoliko zlatnih poluga. Ukrasit ću svoju kuću s tim. Bit će tako luksuzno. Hajde, krenimo. I balkon, naravno, zlatni okviri i
Sve je nevjerojatno lijepo. Što kažete na to, Bogane? Wow, oni su ogromni. Pritisnem gumb i imamo kristale. Punimo bazen. Kako je lijepo. Lutke, jeste li spremne za plivanje? Idemo. Ovo je tako super. Melissa, ti i ja smo najbolje prijateljice. Jenna, ja ću prva početi. Trebam neki nakit. Pogledaj ovu prekrasnu ogrlicu za moju lutku. Stavimo je ovdje pored naušnica i ne smiješ je dirati. Wow, moja lutka ima toliko nakita. Zapravo sam čak i umorna. Idemo popiti kavu. Sa zlatom. Prilično neobično za mene. Koga ja zavaravam? Wow, pogledaj moje prekrasne usne. Oh, moja lutka želi i šalicu kave. Hajdemo to napraviti. Imamo zlatni aparat za kavu. I dezert, naravno. Uživaj, Barbie. Sve za tebe, draga moja. Wow, Jenna, želiš li malo slatkiša? U međuvremenu trebam isprintati nešto novca za svoju lutku. Jupi, radi! Savršeno! Sada pažljivo izrežimo novčanice. Uzimajući jedan i stavljajući ga u stroj za novac. Wow! Koliko dekoracija i prva soba je potpuno spremna. Sada moja lutka može gledati sav nakit koji ima. Možeš ga isprobati. Zlato ti tako dobro pristaje. Pogledaj, dolazi još više. Znala sam da će ti se svidjeti. Pa, već znam što učiniti s prvom sobom. Trebamo ogromno ogledalo. Gledajući svoj odraz. Ovo nije samo ogledalo, već cijeli toaletni stolić. Evo malo šminke. Puno nje. Sjajno. Torbe i dodaci. Sve je srebrno. Moja omiljena boja. Wow, pogledaj ovo. Ovo je prekrasna haljina. Definitivno trebamo puno polica. Da, znam. Imamo puno dodataka. Oh, moja savršena mala lutko. Pogledaj svoju sobu. Možeš se našminkati upravo ovdje, isprobati nove cipele i čak odabrati torbicu. Ispalo je tako sjajno. Ha? Što se događa? Jupis! Imamo nove isporuke. Čekala sam tako dugo. Ovaj zlatni krevet je nevjerojatno mekan. Također sam pronašla neke jastuke. Izrađeno je od zlatnih niti. I ormar moje lutke. Lijepo, definitivno trebamo neke portrete na zidu i stolić za kavu. Wow, omiljeni parfem moje lutke. Nevjerojatno, pogledaj sve to. Sve je tako zlatno, zasljepljujuće je. Kako ti se sviđa moja lutko? Wow! Mislim da joj se sviđa nova soba. Kako su tvoji prijatelji? Što je to? Jenna? Što radiš?
Ovo je savršeno i pogledaj ovaj krevet. Trebamo nekoliko jastuka i arku. Genijalno. Što je ovo? Čekaj malo. Napunimo ovu kadu dijamantima. Ovo je puno bolje. Jenna, moja lutka ima tvoj parfem. Miriše odlično. Ovo je za moju lutku. Hvala, Melissa. Trebamo puno polica, neke svježe ručnike. Ovo je odličan časopis. O moj Bože, pogledaj ovo. Savršeno. Moja lutka sada može uzeti dijamantnu kupku. Izvoli. Možeš napraviti i srebrnu masku, popiti ukusan koktel i naravno spavati. Ovo je zadivljujuća spavača soba. Čekaj, Melissa, što radiš? Nešto sam smislila. Želim napraviti igraonicu. Wow. Ne trebamo prsten. Trebamo samo ove kutije i slatkiše, naravno. Wow. Ljudi, ovo je tako zabavno. Pa, moja lutko, kako ti se sviđa tvoja nova igraonica? Pogledaj ovaj ogromni TV. Možeš također pozvati svoje prijatelje. I ovo je sve za tebe, draga. Pogledaj nakit koji si osvojila. Ovo je savršeno. Jenna, pogledaj. Savršena manikura. Sada možemo prijeći na uređenje sobe. Znam što želim. Srebrnu fontanu ispunjenu srebrnim šljokicama i tako je lijepo. Da, evo ga. Postavljamo nekoliko stolica i stol. Super, a ova torta miriše ukusno. Ovo su omiljene poslastice moje lutke na stolu. Neke police i jelovnik. Bit će restoran baš kod kuće. Kako divno. Sviđa li ti se, lutko? Znam, fontana je prekrasna. Super. Znam. Želim povesti svoju lutku da posjeti Melissu. Bok, mi smo gosti. Tako je super što ste došli. Lutke se mogu igrati zajedno u igraonici. Ovdje je jako zabavno. Puno različitih igara. Jenna i ja smo tako dobre. Napravile smo savršene kućice za lutke, jednu zlatnu i jednu nevjerojatno srebrnu. Čak smo smislili ideju da napravimo bazen. Ocijenite naše kuće u komentarima.